Bansang mau kaselelia nainko mau po yan kak. Bakita ko pura child kan. Melal ko sampalen masanan ko chan kanuya pepos. O mong yongan kin men kolete, mong yongan men nasa, mong yongan men kaskulki. Pwede wanacha rongorong masanan ko ya pilpang kapkapayata ko puran ko na nacha maur. Kichapan wewe kila o mauran salatakla. Panuya lalautila na nacha maur. Puksaraw masaniyang kicha. Okay, memelelo makin kasalata ki kichala. Ya memelelen yeyi masanan coach te kauno. Okay, masanan coach ye kauno. Ang sokoras makicharong, kichawasa me yeyi masan mapulsang nan tawasan te nganan coach. So ipanang kichan so mawan kapakap pangwatong kicha good news. Okay, masanan coach mamamoro kaparan pwe kiya pang kasalata ki kicha. Nanacha Madamadau, nanacha Kehlail, nanacha maur. Pagkicha nasa magkicha sariyan Pweida mapuksaraw masa niyang kicha. So welcome mo banang kicha sa umaw dami men watong kicha nan marainan rana chik schooling sa wasay kicha pagkicha Kekehirda nanacha mauren saulang. Okay kicha so men saulang me atani kumakchaw ya papa ko cha mauren perti mauren ba sa tama wiwiyawanan kingdom de nan Wayne coach nan maurwach me yang ya mimilala song dami ya nana kasik song dami ya nana asa me iwiya chon weyach ikamelala me for example makcha men Micronesia men Tompe kicha koto na Amerika okay kicha pilmen asa yamo mana chapan kosonet kan me mia benefit kan me mia pagkicha kaiten kichan koko sancha yang wiya chon wasa kichan bilyang tayaki mamaur kekapaikan tesongkan koros me ona patang ko yang kicha nana chawya chowe wasamak chawya mimia so ime men watong kicha ong nan kingdom of God nan Wayne coach kay makicha mamaur kicha kak mamaur ko Wayne coach niya cha mimi cha ni sampa oralat me men watong kicha ranwach ni ikamela me chibangkak apaliala cha kaskuleo kauno pan richingata wanim pakaskula chen taula tami men wata tuan prosperity okay tuan mamoran Pweida prosperity kay teke na mimi chani ni Mwohni api pang watong kicha area limawan na na cha maur ni aralap kaya pisa chikpan pang koway mur ni aralap Pweidan maur nan wasak koros te area koros na cha mamaur okay ay mamauran Palingen ay mamauran Paliwar ay mamauran Mehteikan okay ay mamauran Mwohni song nan area ka koros kichan ka kosa makicha kak Pweida lala acha Pweida and mi na area na cha maur koros so kayo ta coach prosperity sisiyaw naman kawan nilo kaya ang Tompe imen taki Pweida more than laut sang lalsang inda cho Pweida so ipansongan kawewen nilo kaya wayak yang ni Tompe kawewen nan dictionary mag-checking lang okay so kayo ang minute prosper lapilo kaya yung verb what ki action mock it okay so pa miya mock it pa niyan so prosper the Pweida watch akin sainsal ni you do better okay ka wiya me coach ma wow ka increase lautila tama ka Pweida lalen lautila so mimi cha so cha Pweida ma mimi cha was ha chokis to succeed in reaching so tama ka kotokiyan miya kasalapa me Pweida mimi lala okay so Pweida wa pa miya wa apa mia so ma chuko yo me ibanta chuko yo me normal chuko kasalapang Pweidan chuko apan po green wakan pan mau aramas pan men kang okay so ikasalapan me Pweida mia okay the more mia lala so on lapilo kaya wach Pweida okay kay teken chane lapilo kaya apa mimi ni market o mimi ni kasalapan mia okay ari iko para barko me apa sainsal kayo bane og yang chay rampuk nan kasilong son era laut kasilong son era chiki kriya po so chay laut nan third chan
apnan verse 2. Okay, pan song kawewe nilokayan waya na new translation me I kaselel kinan message tana, we're the best of friends, and I pray for good fortune in everything you do, and for your good health, that your everyday affairs prosper as well as your soul. Okay? Nilokayan pompeya tana. Kampakapay, ikin kapakap pokeen Pweida ni song chorus o kenpil Kehlail tuwecha Kehlail ni Palingen. So prosperity kamilala me wasa Pweida Kehlail me wasa katete tananan song chorus. Okay, pokeen Pweida ni song chorus o kenpil Kehlail tuwecha Kehlail ni Palingen. So ikamelala me prosperity Pweida may man share ranach mango kayo abananana chap ni Palingen. Ime nampukan kasilunso na kasaliyang kitya. Tana acha Pweida ni song chorus o Kehlail tuwecha. Okay, tuwecha Kehlail ni Palingen. So Kehlail ni Palingen, Pweida ang Palingen, anane and we are kayon kak. Amen. Ikamela makamyo ngay kitya keito sang acha maur koto sang ren kauno. So nganen coach kayo ananen restore recha. Anane kityan aleti, anane kityan mamaurang kityan sota. Is kauno nanacha maura kitya bang kak Pweida na neria chekan koros. Okay. So chapan tola. Kayo prosper in all things as a soul prosper. Okay, so kayo magchapan toke yei Pweida and Palingen niya. Prospering spiritually. Yamo mo na ipang Pweida ni Palingen. Kayo yanana born again. Yanana ipsapan. Okay, kaskul kayo mawiwiyaw ko to. Makamuyaman me moitang Christ amon maur kapanga coach. Ranach kapilbang koleti makaitekin siya moitang Christ amon maura makasampal. Pagkaman moitang Christ amor kaman mamor kren kauno apasapang pan Mehkoaros makahanane emimeren kauno. Arime kaparan kiyo kasampal ke kayo acha maur and ipsapan. Kayo acha mauran kotong kauno. Asong chikan koros kichapang kak. Pweida lala. So, prospering spiritually, the Pweida mamauran Pweida ang Palingen. Kayo ang kosang niya chapan ipsapan. Born again. Kichanane acknowledge asama Jesus Christ dame kachunwiyata pon lopuo pokila kamuyongay yachranwach kichakakan ki maurwach kichakakan ki petolan Christ na nachamor. So Christ and wiyala pasanapan kaunapan amunor. Amen. Kan kak pilasa okay ni confidence ni amtete ki ni am asa unsak ni socha pe kasal me atam inching nan pukan kamauro. Okay, nan Revelation katete yang kicha. Ne man me atam iminan pukan kamauro ye ina bang kamaurla. Ori kaite kincha sang ni katete ni kilinawam ko matamatawa me okay imawar. Utanan sang nanam kokon uisak kamele luisak asa. Okay, me atam yang inching tinampukan kamaur. Assurance that I'm a child of the Most High. Okay? And bilwiyamen katete yasani salatak. Yasani ni confidence. Okay? Me iwiya serian coach. Okay? Kaiteken siya minta. Kaiteken siya kicha nasa nanacha. Acha Madamadau. Okay? Bakchocho. Acha mamor mamimi ni Madamadau ni lalakongki. Okay? Socha mamorki. Sucha kachapa. Okay, mango waliya kapan maurwach apa mia result pa. Ima kapana sa ko maureo wakila. Maureo ya maurange kauna. Maureo transform. Mia wa. Okay, ya wa kanen maur me salatak laren kauna ng kalesia limaw riya sa kriyaw. Mamauren ngeno pang porporta. Wan ngeno pang porporta. Okay, limpak kanangama. Okay, ak chik self-control, kakakir paweti,
Okay, mentama kay sensuat kakakpawetu poketer ko siya me coach mapang kawela. So sang ko koros iwan ngeno komo ikasalapan me mia Pweida nan mauren saulang. Okay, nan palinganum. Okay, Bill kenkak osa me coach, okay, God becomes real to you daily. Coach mele lang ukte real kay teken coach man me coach nan lang makapananano ko to wiya me coach kapakapango che coach real na namor me kasa me ran koros okay kauno pa sapangu kauno pa rongam kapakap okay ay so makakotong re ke asa me coach exist okay ni socha pe kasalpa me coach manage to sangu kay tamin tinta ka ma pweki mo man kay tolala matamantawan mo coach na nanto yanano yata song kaya coach ang pang korongeya so yanane cha ko to nintuanis ngoy ak chiki-chikila bakmak re kosayang ito chay kung kosayang kampakapay te ay baba nono treaty ito chay mo po yung relationship mo coach Anahn kay isolara nano ko to kamela tamay rail men ng katete marangkan wiya kay uparang kakuya rail mayrang Painso kores may pang koto, wekatang, asa acknowledge him, asa may iko chaman me yeyas, iko chaman me pakongya, okay, and rilang ya. Eter tuwecha anguk me kaitekin ka pongpongi sensal chakay te me coach me kaitenam kotong kauno kamat matawa yeyapan koronge te yeyapan coach pangkak makongya. Okay, so kakoto niya masa kamel tu cham relationship ang papa me even though maka piluya ta me coach me sapung ke me coach me kain sensuat ap kokonyo miya rem limpa kanam kowo o ang papa maka asa maka kakko para ka pangkoto ko intayang. Okay, a relationship and real tu chamo. Okay, I hope I kasik me sainsal so song korusya ni acha mamoran spiritual kayo acha prospering in spiritual Pweida na nacha mamorang kauno na nacha mamoran saulang mapangwiya kayon kak okay makachawas sa ma acha relationship ang kauno it's practical ay so koros mamora wiyawi na nacha more koryaw prospering mentally. Okay, nan Rome Isak Riyaw. Rome Isak Riyaw makasaliyang kitsa-kitsan renew our minds with the word of God. Kawaliya ka pa siya matamataw kan ki masanan coach. Mainko at siya matamataw utan play a huge role nan Paliwar siya na siya mamor tama ka matawa kinuk yayi kowa. Okay, arikichan kakpil Pweida nana cha mamoran matamataw, nana cha balian matamataw, cha Anahn masanan coach and kawaliyakap at cha moran koros. Okay? So, ang ya ikin kilang kama ay matamataw tuwe cha cup and coffee yo. Okay, siwato po yan may example out. Cup and coffee yo. Cup imen pilon makalakal talale. Cup and coffee yo mimema. Yapan yaw te pil me makalakal pil makalakalo wan law tinapang wiya kuskus tinang kopo pain apan pen kiki isang coffee lala brown pil brown and coffee okay are wan law tinaipan ututa pil makalakalo pilo pampen koko isang pilan coffee entap nan kopo pampil makalakal tuwecha acha matamataw niyan so ma ay more kotong ren kauno Pweki keitanan more may socha sa is kauno. Okay, sa ikin siya born again. Mamor ke pinay experience song kan me autela melel nanay matamataw. Autela nanay matamataw song chocho. Song chocho me kasamne. Okay, awan lautin ay pang uya kiki ang masa ng coach. Ime kasalayang kichayl ng pukan Rome Isak Riyaw. Ime pang kawaliyakap masa ng coach, mapang pil, makalakalo mapang uya kawaliyakap utwutan na isang, kiki isang, pil samin, matamataw samin, song kan mamimilar na matamataw may lama-lama mapung,
ap kay teken kupuran coach. May yan lar may ken wiya apu yanane yanut wakiang tama kupuran coach. Okay? So, masanen coach kichan kak poita kichana na moita ta masanen coach mepang kawalyakap acha Madamadau anana converted. Anana wakila. Okay? Acha Madamadau anana renewed. So, converted kichapang waksang tama yasain sa watch wakyang tama kupuran coach. Renewed and walyakap. Okay? Kawalyakap wi ain so chorus. Pwede ran chorus ka wiya kolkolete me coach. Ran chorus ka melan rong nila na ramas. Kecuang ramas. Okay, taka kelang nu sangkan oribanta meran koros acha Madamadau wiya alialeti me coach. Ori I masanan coach mabangkan kacaman ken kicha auteken kicha tame melel me coach masani yang kicha tuan kicha pemaso kicha panau yau teken kicha chor tame kosang liki iban sos ala pelatam ye match melel te mama pong te ma. Okay, ari ay sawa me yau tekenan ay malial me coach makai teken kupuran coach ime pilpang por ye liki autapan tame yau tekenan ay malial. Amen. Mamasanan coach panau yau te ay more ime pilpang por ye liki autapan te one masanan coach. Ime kasampal kinana cha Madamadau. Minds must be re-educated, retrained. How I think will always determine how I live. Okay, so ime entire ma. Acha Madamadau anane en prong ka school, okay, en prong train, songkan magchananek chan, magchakoletier magchananek chan, wakit, akcha pilanano wakit, pwekitama kichawiya Madamadau ime bangken wiyata acha mamauran. Rana kan makokoto. Okay? So may Madamatawan may chokak, autan ni bans chokak. May Madamatawan may chokak Pweida, may Madamatawan mga ramas mo Madamatawan me I'm just kalap ko lang tiyang kichel magchelmen pon pay tak chelmen Micronesia mesong kay chase chokak yang wiya ay pilpang mo man ngoy mo. Iban so chokak koertanan tak makauno ka chin kupurki. Amen. Kasilo yeyi kichan Pweida nan mamauran palwaracha, prospering physically. Okay? Mamauran nan physical. Mamauran nan physical meran koros ang puko ay puko kichan katete. Me coach yeyi ay maula. God is my healer. Holy Spirit is my healer. Okay? Inasa kola sarawi yeyi wasan sarawi nan community in church tanang community in wasan kautak pili wasan community in kiyang ya ay maula. Amen. So pil prospering nan physically ay puko mo kinen yan katkatete yan asa mepsocha pakeo coach kapikata komu yung ngoy pwen kiyang kicha so mau. So amoy apali palwaraman ay apali palwaraya meban kare yang ya may pang Kehlail teso. Okay? Kauno wana kupur kalangan o limpa kong kicha. So cha lipilipil tama kalalang. Mapilpilipil kan makawiyata ko pil so mauki. Ipanintaway coach, intention and coach. Ikarapan chisa sa kochin pola. Incha karatipon lopo. Nanayseya limay saksilu. Limaw kakakola ko watak. Okay, tana lipalip ko pon kilin Jesus Christ and nakier ni chapio po kita poy ta rang kamuyo ngaya chamaula. Amen. Kareta song koros makalalangang palwaraman pilkauno kupurki kichan kak physically kichan kak healthy. Kichan palwaracha en Kehlail. Pwe kita ipanintawi ma palwaram pan luwach kapan somao. Song chocho makasuchapang kakuya. Okay? Song chocho kapan men kola mo kaschokak. Kapan men song koy kapan men wiya kaschokak. Oritame wiya etileyi la song kan makonong kan wiya nan body of Christ ren kauno somao kareta suchokak. Karetak chapan palian kya suchapan pungki kichapan nasa mepalwara chapan Kehlail pwe kita acha Kehlail koros pantata ko kapoyata kupuran coach. Amen. Kapayo may meneu kiyang kicha prospering relationally in our relationship. Okay? Mechocho kichail. Ikamelele mesang watch awiyayo area te wasa makasampal na namun maur na nay maur. Pweki ekin mangay
kichan ko to kautakong kauno, kichan ko to kapakapong kauno, acha relationship ang acha in-laws, relationship ang ay pod, relationship ang ay church, relationship ang ay panaynay, relationship ang aramas chikan, akin so chamaw. Kauno men pil sawasa yukan Pweida, mamauran Pweida, na nam relationship ang mechikan. Oh, glory to Jesus. Amen. Kareta prosperity aso cha ang acha nan area. Ikin kala prong tepein ngoy ni ay Kekehirda i matamatawa ken nanay matamatawa ken matamatawa ma prosperity ko to cha ni mamauran Mwohni. Okay? Ma aramasaman miya mo te kilang ni wealth, okay? Kilang ni material imat matawa ma prosperity yan imo kani. No, prosperity nan maur koros na area koros. Nanay area mamauran saulang. Yawang kaparan o kapay. Okay, ma Pweida watch pan mimirem na mauran saulang. Nan matamataw. Okay, mentally stable, the prosper Pweida kalap matamataw pong, matamataw mau. Okay? Paliwaram Kehlail, prospering physically. Okay, match pel prospering relationally. Mayawang Mehteikan. Okay, mamauran Pweida, mamauran kapay watch. Makaite ka na nga chok ko parang kapante lang Pweida masuot kas chokak aniki good relationship ang aramas chikan. Amen? So, imen take. Bakchocho kicha saulang kicha matamatawa maay. So, kora si panchang changa kauno. Ay iwang kauno. Ay service ang kauno. Nampungan ngoyo ay in-laws. Inanan pachukul. Okay? Ikolokol mo na iseng suwat. Isuchapak makrerail. Nampungan ngoyo ay pot. Sasasang suwat ay yanan nan chiyang ay iwang kauno. Nampungan ngoy ay church, ikakailong kichuan ay church ako kaway rail. Okay, nampungan ngoy ay panaynay, nampungan ngoy aramas chikan, ipanintaw puksaraw masa niyang kitsa, may pangkotong uyay may rangang kauno ay yasa miya may sensuat pa ite ikay sensuat tila aramasaman, iyanana pulikiti ay may rangang, pulikiti ay iwang kauno, kula ko pungala, o yap ko tong kauno. Amen, akapang kilang, Mehkoaros am tatokan mission, am tatokan ang kauno pan effective ang Mehteikan. Praise the Lord. Glory to Jesus. Kaya mo man principle and kauno. Wiyata po. Yamu mo na chay pan su chaka waya chay pan intame ipakpaka ko chaman mengen may chokilang yap kailong ki aramasaman may kilang aramas. Okay? Isyukak pakpaka aramas may kilango ay paninta may pakpaka coach may isyuk lango. It doesn't work like that. Amen? So, coach utan real, coach utan pakong kitsa kan mang kopong atya maur, man kasalayang kitsa, ya mauran Pweida, makitsa kak aniki. Kaya pang kusang ni atya relationship ang Mehteikan. Ima wasaw pil kasalayang kitsa na masa ng coach utan nintayang kitsa makitsa pang paka. Okay? Your love toward one another. Kayo bang pakong kauno? Karyaw bang pakong Mehteikan tuwanay pakong bingoy. Mamanay ko sampal kiyay more. Mamanay ibang treat wiyang Mehteikan tamay mauki and wiyang ya. Okay? Ngil me ikamele me suchaman kichail ken men aleti me coach me sakanakan. Kasi man aramasan ngil suwataw. Kasi man aramasan and kotong kenuk. So do the same thing. Okay? Wiya song ocha ang Mehteikan. Kalimaw, may kalasla prospering financially. Amen? Kichan Pweida nan acha financial nan Mwohni. Tama Mwohni ko sampal kikipil wasame yang pachong song tayo. Pweki makaninta me Mwohni su chaka kaunuk, ta Mwohni su chaka sampalanguk, ay paninta makalikam. Pweki ta sang koros yay Mwohni mauya kachangayukan perta ni may sang niyang pangakaperta. Kay kakak may rolel kala kay sakay wape may men mamayr. Pweki ay anana katawakan Mwohni, isyo kak mamayr. Kay naikala kasantir bang perta ni soran, pweki tayo anana ko latatak. Pagkabil feeling sick, kakawanan maka somaw ng palwaram, okay, may kachika calling sick. Okay, kasi ka calling po, kapang calling ko fire. Wana financial, we are aware ya.
Okay, makichail korus ya wiya kata-kata ki. Ari yamo mo na ipang kakpoita na na area and financial. Mia principal imain ko. Kamelele me area watch area makichail sochasa kapingkiyang ko cha kolokolang kichail more moitang kichail na sota. Pwede kita kichailang kakyang kilang kapaikan koros mapang kochkiyang kichail. Kayo kichanana wawni kiyang coach tama sa palma. Mango nanam financial, nanay financial, kichaka kiyang kauno. Mwohni walianti tama kin miya masma nan katete marang may rail men Israel kan watong kauno. Ay so koros rekan mawayang kauno tama chap tama first fruit. Okay? Rekan harvest rapangkan ale Israel walang ya sapulman coach, the priest. Okay? Pompe ya kamelala magchel kinyang buya. Ichikitay kilang nanay panay ay so koros kayon wan chuka okay mamay te kop te rapan ale Israel mawa lang nanmarki mawa lang somas. Amen. I principle in coach mokinen. Ay sa watch kichail imakchail wiya kotkotaki te mamorki Mwohni. Imakareta pil Mwohni imabang wiya achail mawa. First fruit imakchail bang watong kauno. Sign sa lang siya so kayo first fruito koyang yayi isa kiseo. 10% din tama ka wiyata makapang kakhanar kiyang coach watong ren kauno. Kapang kilang tama yun coach may kasalayang nguk nan Malachi silu. Walu koti. Kay kakakola ko watak. Apun naukan may yang. Inaukan may yang tama sa palman coach. Masan ekin kapayata kupura. Kay makapil kamelele teso. Ngoy kamelele. Ipang katete po imamasan ng coach masani. O ikilang wa nanay more. Niyan so koros may pilatapayik. Baikin watong kauno tama sa palman coach. Coach sapang song chocho. Okay? Katete chocho sanga cha mas koto. Makatete tuwan kalangan ng coach nanay financial. Amen. Song chocho wiyawi. Ikilang kapain coach. Kareta imen katete me. Ay so koros magchapan pay ko watong kauno. Coach pan richingata wanim. Coach pan sawasayuk nanam Anahn. Kauno pang kiyango. Okay? Kasampal po ki financial wiya area makichail korusya wiya tatak yayi Mwohni masawa sa church pamasa ng coach and kak kosang kiswasa kola kiswasa. Ari na siya mayrang kan na siya isa kisew kan ime pan sawa sa yuk po am financial kan kak talala. Amen? So foundational key to my financial miracle, God is the coach mawiya nakichapang Mwohni kiyang niya chatatakan poson niya chatatakan mayrang niya chatatakan limpak yeyi kichapang watong ren kauno. If you're not an obedient tither, you cannot be a generous giver. Okay, so ibang purang chanta. Okay, makasochak kak isak kisewang kauno. Ibanintawi makapilsochak kak wiya son mayrang. Why? Pwegi yamo mo nampang kak mong yongan mayrang ta mong yongan katak niyam sucha kak kiyang Mwohni kiyang me utan pan aleo kasuka kiyang akap songasongan koton katak isa sama make sense namin din daw. So ay so me kasuchakak utan isa kisewa tama so kauno kay kawatong kauno tama utan sapalman coach. Ari yamo mo namban men mamor kemauran giver. Okay? Yang kinwiya sound kiway may sochakak pay kang wato tama utan sapalman coach ang pay yan ko tong ay kiyang kauno. Okay, ma landlord. Utan landlord ako santi may ibang paino ngay rento 10 koros. Ori may socha paino ngay landlord to na 10 in March. Ayap ko to men kiskisa
kiskisa kina Mwohni pilnay sampong chay poy pantong. It makes sense? It sure makes sense. Okay? Utani miyay poy pant. Ibang tananana kapungalay poy pantong ay landlord to, ayam ban kak consider may ikakoto kiskisa give a generous gift. Okay? Koto kiskisa kikiyang na Mwohni. Pweme ako may pilwatong ya, okay, ime pa matawat wanang poy pa ye kisakis yo mata kakapkapungan poy pan poy pantong ya kapamang gotong kiskisayan yam shukapungan poy pan arma ime i example ki kema en kak rasong tak chelen kak wewe ki song chochok cheluya menan Malachi inta makcheken perprapa i ya prapen ni ya chay socha pay kong socha watong ay sakiseo tama utan sa palma api makchel kenasa makcheken men wiya mayrang okay mayrang ni mini mimini marketing limpak, mimini marketing peran, marketing men katak, okay? Ariyatuan na chel pirprapa meman, kauno ak chel ap sungusungan men katakong, sungusungan men mayrangong. Amen? Ay kamelala me kiser make sense? Ariya ime men kakelakakan kichan kak pilpoita, nana cha financial area, kichan nana kayo, honor kiyang coach. Isa kiseo, o anane asa kasampalan mayrang watong kauno. Kailang Mwohni lingkong amongyong. Nakonektang amongyong po ime intaki. Lingkong amongyong po ime kachkachanga Ukraine koros. Kapangaka kola siya excuse kapan. Okay, kautan pang kola. Ari kater maitang Mwohni and change attitude na amongyong ang coach. Okay, chapiata po yasame wasame amongyongan miya ipil i wasame kapilpang wiya mimiya. Okay, so kareta ay so koros me tama ka spend invest time lautong may tatok nanchiyang puwe ka result nam tatok ko kan honor kiyang coach. Okay, apang wiya priority coach mangi ay sa will maka-priority ka kauno coach pan sa wasayuk nan area maka-men poy talalen. Okay? May yeyi financial. Kauno kiyang kichail, open ang kichail, song korusya kichail kak poy talalen. Ay makin limiti, makin kareta chay sa kak poy talale, ye kamuyongay. Amen? Kamuyongay makin wiyata limit, ta kamuyongay makin wiyata kalopiyala, pokichate lel, takekan me kicha anane kichan lel. Amen? So, amen kakela kay komuicha rane cha wiyacha aralap, may men katete yanguk, mapuksaraw masani, okay? O kauno yukupura kichan poita nan area korasana chamor. Poita wach, and mimin ni poita niyamban Kehlail, mamaurang kauno asa isko waren Christ nanam spirit. Amen? Poita wach kan kakasa, poita nanam soul, nanam Madamadau, okay? Prospering mentally, po nanam spirit, nanam soul, nanam body. Okay? Kasi lumindang siya prospering physically. Paliwar, kuwang ngehnatail, mimil lalam, okay? Nanam soul, miyam soul, am Madamadau, men pilipil, o ko miminam paliwarach. This is the body. Chanana Pali Koros, spirit, soul, and body, and Kehlail o Pweida. Okay? O pilpalwarach, anane, Pweida ang relationship ang Mehteikan. Pagkakalew, isukakalew. O pil kalasla, yeya cha Pweida non-financial. Pwede kita non-financial area, ime, wasay kichail, ni song kan koros me kichail supay takilkilang sampay, so watch everything is about money. Okay? Ap kita socha men tatakan kaunon limit, pwede kita lack of money. Ima karita Syrian coach korosanana Pweida. Ang Pweida, it's for the kingdom, men challenge you. Matatakan kauno ikarapanaso chakak lel palioseto. Socha makak pirla wasamo kinin poran kamorla. Mwohni makarita, this responsibility is upon you and me. Kaya kinang coach, acha. Pwede kita acha lack of giving. Acha lack of understanding. Socha asa, me acha give, acha sawasa, acha kotok yata, ime pang kapoyata token kauno kay tinapang poita cha inokin yang sa palman coach masan. Makabang ko palikit Wayne coach
coach bang kasampal ki komui o tama kom kasampal ki kan. Amen. Pak chocha me perkung kotong ya that act of faith. Mekenan ki step of faith. Ni poson mementa ma yicha luwan Mwohni na miyare. Apuya sa makauna masa niya sa mga nang coach kamakit kaniya in kila. Menta mapilpay ng rent. Menta mapilpay ng store sa sangyo. Puta ni kamela la ma coach masa niya na nakila. Pwede kita iya sa makauna coach bang coach kita. Amen. O ekun wiyawi. Back chocho may kakatete. May aiso may matamatawa may socha or at the very last minute. Kauno can show up. O coach kita. Tame Anahn. Amen. Praise the Lord. So imang kakilakayuk nan Psalms 35:27 kakakuy watak tana God find pleasure when His servant is prospering. Kasi tamak chana ni kikchan mamaurin poita. Okay? Just imagine samba likiyok lang to. Aramas masasakaw no. Aramas masocha men makininta ma God is not real. Ay so marakulang to. Kichawiya patipatang kikaw no. Kosa iya kapain coach, mawin coach at makcha socha mamor ke moren prosperity ka reference am coach sapong. Okay? Coach kupurki poita pwe kita ang poita kay te kan pon masuki. Ang poita kakatete kalinganala coach man makawiya papa. Kasaleta coach mau management masani easy ay makichawiya kichama pang kasaleta. Mawan coach manage. An coach mau man ko as limit me nga cha mamore so lang. Imekat katete ko man sangaj. Mawan coach kapang Kehlail. Mawan coach kapang nanam soul nanam Madamadau kapang Kehlail. Okay? Kaso cha pang punat, kaso cha pang stress, kaso cha pang a lot of anxiety, kaso cha pang mental health issues. Okay? Ako kapanan ko Madamadauan Christ, Madamadauan Pweida, Madamadauan Pawe. Ay so koras makuha serian coach. Kabilbanan ki Pweida nan am financial o amwewang Mehteikan kabang wiya aramasaman mawiya men kapay ang in-laws. Okay? Ang aramas chekan ma coach pan muitang am more kan pachong rai. Okay? Machocho kaninta makupuran coach ayan Pweida. Okay? Da wiya kapakapcha. Awiyawi cha po kaunon wiya me coach. Main ko coach so cha pang wiyang me coach. Lau ka wiya me coach. Amen? Nampukan Deuteronomy walu tana kiyang kichail. God gave us the power to create wealth. Okay? So we can establish His covenant on earth. Isma bang wiya tatata ko kamuyongay. Katera wi ko coach wiya kapakap na naman na wiya wi kaunon wiya me coach po en Pweida. You need to step out and act of faith. Akabang kilang coach apan do the rest of the work. Kapang chapiyata kapang wiya me coach a coach ambang wiya me coach. Amen? Glory to Jesus. So imen kakela kayuk, imen kanasa, me coach utang kasampal kuno kamen kan Pweida, coach kasampal kanya men yan Pweida, ipiliyay kapakap, me Mehkoaros koyak, okay, opportunity song kan makauno richingata, okay, me maitang ya yan wiya, pwede kita, for His glory, for His kingdom. Ay mauran piluya men kapay kilang apram. Ay so makachama maurcha nan mauran Itar, ang kachat that's selfish. Ibanin tawa makachama mauran selfish ang nan Wayne coach. Pwede kita, kachas chuka kuya men sawasang Mehteikan. Ay so makachama mauran not enough, ta kachama mauran just enough, mawa nga cha kamui o ang panay na. Mawa nga cha kacha. Yamumana cha sa magchama mamoran not enough and just enough, you are living paycheck by paycheck. You are just getting by. 1 week done, waiting for the other week. Okay? Yamamoran abundance. Yamamoran kapay ma-coach required ta kasampal kita men kichan mimilala. Mamoran more than enough. Okay? Moran kicha Syrian coach makakak ang so ma-increase, ang so ma-lap, kakak wiya men kapayang Mehteikan. You can lend your hands to other people. Kakak kapayata amanaramas choror. Meman mimina na struggling financial. Numa so chakak pain rent. Kakak stepin ko pain la rent. Okay? Ima mauran kapay. Makamuyo ngay sarian coach kichanan kapoy kita. Coach require kicha. Kichan wiya men kapay ang Mehteikan. So we can be blessings to others.
Amen. So praise the Lord. Amen. Kakelakay komi kay moren match ka school pa pan pisachika pilpan still koskosaya prosperity nan more limau te area limau wan nana chamor. Porque chan kakir inanen specific. Okay, chabang ko inanen pisachik nan mepitata kicharong pa na spiritual. Yamo mana chabang kokoerta poita na spiritual. Yamo mana chabang poita nan mental. Okay, mentally nan physically Paliwar relationally achayawang mehteikan o nanacha financial area limawa chiyay kapakap makauno coach pan richingata wanim o nga cha mongyong pokichan men koleti poy kamelala makichamen poita so cha aramasaman mas chamen poita ap kicha miss out the foundation of it. Okay, ipasa na pan acha more pan mimiren Christ acha more pan Kehlail koertanan palingen more and more understanding. Kau na pang open ang kicha richungang kicha wanim kichan ka poita na area chekan. So imenang kichan so mga kapakap kilan more makapil rongorong ngilay main ko na spiritual may koskosaya yang kicha ningkapan may men kakela ka ken komoy kay kayo na chama more spiritual iban lukeyang komoy makom rongorong ngilay kom saikin chamoy tang Christ ang more pakeo. Imanintaway makan koirta na nerian Mehkoaros kayo kichanana kichan born again ren kauno. Okay? Pweida koros yeyi kauno. Limpak koros yeyi kauno. Katek koros yeyi kauno. Maula koros yeyi kauno. Mehkoaros makoyera prapaki ipanintaway makan raparapaki likisang kauno. I makareta kasaikin siya salatakla. Amaka kotong ren kauno kapantiar pepol salatakla rea. Okay? O coach pan riching pasang waniman wewe, waniman limpak, riching pasang sangkan makastruggle lale, he will give you the way. Apang kiyanguk al, pagan kaksalatak sang lale. Amen? So, iman an kichan so maong kichan kapakap, kakakuya kiyam, richingong coach am more. Okay? May tangi yan wiyalam kauno am sangkamor, and kakao na more, and wiyalam. Okay? Manan sto sayo ibang kiyang iba ban therapy. Okay, ngoy yan imen lead. Okay, pwai so makamoita ang imen lead ang more. Oh, what a life me pain ko wakatang kon. Papolan kau na para-paranan papolan kau na bang uyami merem. Pwai kita me pan pay kenok. Me pan kasinan kenok. Me pan silayok. Nisang karusya kaasa. May sochan nanay yan wari ka may coach. Kapilnan ka palakan magchay loy sang nanay sa watch. Nanay sa soma. Usya na par ka may coach. Ko yasa. May sila ninchan karay sunsak. Kitimtiyaray mo. Okay? Nan wasa me bil roch. Kaya asa me laich. Te kisiniyan ngay sarawi. Te marainan kao na mamimireman. Pilpan sareta nan roch. Imo mo na chapa na sa kamelele. Mekauno te Christ manage wiya mamoro yeyasre. Amen? So, an kichan sa mawan kapakap, bakiyang ren kauno and kachlong nanamor, makakan rongorong kakin sosoy. Ipampakita rem kateyar soy ko changa sang kauno. Changa tong repo na patarin sa wasayo. Kakakalasang yaw yakapay ng kapakap match, nampungan ko kauno, lukwaryangi o pakre, and wiyalam kaunam sang kamor. Main count, Papa Coach, ikalangan kiyang komoy, limpak melal makam kasaleyang ya, kom kach kita sa palmamuyeras, Jesus Christ, makachin polar pon lopo, pwen pain tatipaikan. Irichungang komoy ay mauruinsak, ranwach. Pakmang kabang ko pramoy, tip karusya may wiyata, kom kachin makakiyang ya. Kom kachin kachlong nanay maur kaun Jesus. Ilukeyang komoy yanut kaun tay maur. Wakitay maur. Kamaw yalay maur. Wiyala ay kaun o ay sang kamaur sang ranwach kola. Wiyakin yala sang anaramas. Makom kachin kupurki. Kalangan kiyang komoy. Pwede sainsal kilal koros makam kasaleyang ya. Limpak koros makam kasaleyang ya. Ikaping kiyang komoy. Kamu paula, kamu sorti, kamu yasata, ranwach.
Om coach long o yala ay kaon ay song kamor ay moran wakiyang kupramoy. Yan yang mamor kap sang ranwach kola. Kalangan ng kamakaon Jesus. Amen. Amen. Kalangan ng kamoriyay sa ulang na kamoy rong masa ng coach, kamoy men mamor kamoran Pweida, kayon ka kikamela may ima ka alaranech, ipaki kamiyan, kak wewe to, message to, kay buweki yang kak sawasakin kamu ka school kan, tapilaman social pilipil ng parang kauna pata, ter suwatiki, quality sang kamoy, tamanganan coach kawait kan kamu kechal koros man Pweida. Kay isma kamken wewe yang amang social pilipil chon tatakan ng kaunap ta kam wewe lang, kay buweki ka school chocho miya mapang sawasay kechan ka Kekehirda ni Palingen. Ay man ka kilakayuk, kater kelep, nanang wasang kautak nan chiyang kautak, kay masuchang wasang kautak ay so koros kakakwewe to, sa kanwiya live on Facebook, Zoom, kapakapin Zoom, ran koros niyatlel, nikaunap kalak wano, salatak kom kakochta, kay parawach kay teken ben wiyata, kapingiping parawach men kaminimen, kaminimini kachayl panapwe kita kachaylan Kekehirda as one nation ren kauno kachayl sarian don peikan kachaylan Kekehirda osama chayl coach miya osame pakpakay kachayl o kaminiminin kachaylan Pweida re. Amen. Ari iyay kapakap kamuyan Kehlail lo lalapach na namuyawang kauno. Kalanganan kamu mang sam kapayata koros merong sapol na mamasan sen changay kamuy sa pantiar maula remui, sa pantiar Pweida koros mimi remu Lord, prosperity Lord, spiritually oh Father God, physically, mentally, relationally, financially, sa panchango to remui, pwede remu ma sa pantiar, o salatakla sang songkan Lord ma sa mimilala, kalangan kiyang komungan na mo coach wasa, mga manaman miya, to kasayra amor, o kapayata amor, siloti amor, maing sami kausa sang sangan likang kan mapangkan pa ito yan, ikawuti kawekilan tiyan Christ, kawekila kasinian ngayon sarawi, ap nga na mo yan Pweida, kupro mo yan Pweida na namo, sang ranwach kola, in Jesus name. Amen. Amen. Kom kachway ni papol ang kauno niya yang komoy, kay ilukay kamu yan, kach takin yang rong kaskul kan, pwede kaskul ka pa ang sawasay kichan Kekehirda, o wasama kami miya na ng momotso, rong ka school ka makanan tupson ka school wewe to pwede kan kaktatong ki ong nanam momotso ong renom youth kan kay masanan coach kay teken men wiya kolkol men naknak ap tama kichail kak sawas kipana tupso men miya nan ministry ko na pata en kakwiya men tatok ong momotso koros me pilata men papa kauno kalangan ng komo coach ang kapayata o mamor nan maray nan ranwatch.